Kei te puta te kupu whakatena i ngā mātanga hauora kia kakama ke te kimi rongoā mo te tokomaha o ngā Māori e raru ana i te mate huangō. E aro nui ana tētahi rōpū mate huangō ki te whakatū kaupapa ki o tātou marae hei patu i tēnei mate i Wainganui a tātou. I kōrero Hania Douglas ki tētahi tamatāne kua whawhai nei ki te mate huangō, mai rāno i tōna whānau tanga mai. Me te aha kua heaha te momo tautoko, hei tāna kāre e kore he hua ka puta. He ritea Taiwero Mane Strickland ki ngā taitama Māori katoa, he taikaha, he hikaka. Engari, kua roa ie e noho pārurenga ana ki te mate huangō. E tino rata ana hau ki ngā hākina katoa, no reira ka āhua kore hāhau, no reira ka haere ki te taho te whira, te kina tōku huangō, koina tētahi uatanga. He taumata ki raro i ngā i a rātou kore te mate huangō. Hei tā tākuta Api Talemaitonga, ka tino whaihua te hunga Māori, mautere hoki, pēnei a Taiwero ki te whakatūhia he kaupapa āwhina i te hunga mate huangō, i ngā marae me ngā whare karakia. To educate properly, you need your patient in a comfortable place, and I think a marae for Māori, or maybe even a church hall for Pacifica, where you have a health professional who can speak your language, that can explain it to you, that gives you the confidence to ask the silly questions. Hei tā Mane Strickland, he take anō te pūtea tautoko. He puara noiho e tahi o ngā whānau, ka whaka me ki ka ua ake te oranga me te utu i enei. E whakapono ana a tākuta Talemaitonga me whakau tēnei kaupapa i te mea ko ngā iwi o Aotearoa te hunga kaha o te OECD ki te haere ki te hōhipera mo te mate huangō. Ka mutu ko te nuinga he Māori no ngā mautere hoki. We see a lot of Māori, same with Pacifica, who come in after hours presenting with quite a severe attack. And when you go down to it, I mean, it's easy to treat the acute attack, but they don't, or they haven't been informed properly about the background to asthma. Me te aha, hei tā tākuta Talemaitonga, he māma noiho te whakarite. If you've got a group, then you contact your PHO, who's got access to Māori health providers, to Pacifica health providers, and they know that infrastructure. They know how to get to the marae in their contacts, how to contact the ministers at church, set it up. He rautaki hei āwhina i te hunga e noho taumahana i te mate huangō. Engari i tēnei wā, he wawata noaiho. Hania Douglas, Te Karere.